and Kawon Bible, Kawo started, Nanka de Woba gangster, or any gangsters. Our moche mabani kotokuru, a chuo, and a kokoronobo, a buru nipa, in the name of movement. Ghanaians want to see Obano, so we jadi a tia solid them. A man crado, a chumi, any and we are for me, akoda, a boom. Miss Ray, when Yakupon said, "Oh, me, when he no one soon Juma Agradaa ye or bought advertina now hope, and to wire the same a Jumano and or the other today's TV. See, one of the Canada Japan. What ground they might be, but we should not agree. These are West. I don't have a judge in the video. Oh, say ye, baby, I will be on my winning. So, what quantum not in Krata ayadin amount. And I say, what Ghana ha, na pese utu kwai. Baby, I be Fabia Sika Eddie, no one so I own Tanta, Ama won't jip ubia and dibium. And I say, once a no juma. Na pese okwabu chekwaye adwuma nanso hu baabi a wonfa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedobekwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedobekwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enka wo country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we. On my this year, Ghana need this year. Me create awareness amawo. When your internet ya wode shame. Bua wunu ya bia wo we kurase. Don shiri onya nkoto internet. Empo enwa ye na adwene se on log in. Na wa ba betie nkeke mpo. Je wunu bia wo we kurase mwa by say ube share video yi akọ Ghana groups, WhatsApp groups mu, all the social media group, all the social media platform ni nyina, all the social media platforms no momwa munia no ma wo ma dwene wo fom munia no ma wo ma dwene wo fom munia no mo a Agradaa de Sika galebe da wo mo bu wo mo na wakwa wuro bakatali na guo na wakwa akwa Bible a upgrade Sika Gari no Ghana mpanyimfo ne say enya dia omo be running education programs enya dia omo be running education programs omo be use Ghana media no omo be use Ghana TV stations, radio stations are creating awareness. Emma who of a be Emma victim. And son what a friend Gega catch and say Agradaa movement a do of her. Emma will brave be my victim. Emma would be my victim. And sana what because say Agradaa movement ya washe shabe gujason a do unu yebi yeti ya gusue create awareness ye create the entire ye create awareness no efiri say enkra abeto enframamu ne say eye Ghana mo mpanyimfo ni bi no omani abu afura ewo Agradaa ne amafo ene ne me na tantan a oye they know
Damages here. Agradaa person or coso to Ghanaians. But Mompenny Funi be say, or more access to step in to stop Agradaa from her nonsense, from her scam, from her agenda. Almost a moon here. Almost a monte. A dear Agradaa be your media niso, obey your Ghana how. Mompenny Funi be see or moon no monte da. Anything na me too for set on my bar. Anything na me too for set on my this year. Ma weni na ho. Agradaa use TV station. Or use tender TV bebo ma po. Ewo korono adwumam. And now she is back. She is back. She is back. Say Obesanya be yusu today's TV. Aside there to tumu bottom. Because tamano ye adwuma e wo kantamanto. Osia konfo bia gigi ni sikadi. Wo say asofofo bia gigi ni sikadi. Enti ekwan bia obefa so atotumu bottom. Obe gini sika bia akonfo bia chinchim ni nsache. Asofo bia chinchim ni nsache ebra no toni ama okantamant. Wose wakwa akwari ni meko. Na obema wo Ghana ni de hia beti wo fifire. Emaso. So who say Agradaa to today's TV? Na obo na solid ni mpai bo ho dawura. Yi u TV ni free ho. Mommo mabusuafo a egu Ghana. Na mommo madofofo a egu Ghana. Mo frɛ wo mo a mommo mo ntiase se Ghana mpanyimfo ni bi no. Aye wama dene say they will not step in on today's TV. They are going to sit there for Agradaa to use today's TV to scam you people with the Bible. Enti muntu enkurasi muntu mabusuafo fo say TV a your friend today's TV. Oma omo channel no ento ho. Sunsumunuma ebi ekoso woni ani. Sunsumunuma bi ekoso but oya Ghana ni this year woni ani nti wu. Sunsumunuma ebi ekoso. Abosom no a Agradaa be ka kire mo se wahyem no won hye no abosom no da so guni fie o consult wo man san wo de wo mo agbewura maame ni gusu edi nuro amemi nuro atete ne ketre maso adwuma sunsum nyuma wo yeto tende TV so na obetra wa Sika gale udi na etu no de be ya advert no na yemu bi fru say owo tumi but na oni tumi na yemu bi nim say owo tumi a wotimi di yesika manipa but oni tumi o deceive nipa. So many interviews no yeah. I catch it. I was a walk or sea.
So many interview no catch the war. So what you Sika about cheat so many times. That time no na Owale Osaa Pastor Eric Agradaa. But some man it yes first no na ye ni mu a. Se de ye ni mu. Se de ye ni mu. First no na ye ni afira. Odi ano de. Ebe daga ye mu bi. E ma ye di na chi. O kan to kwa ye mu bi na nanka ye be koma no. Because me feel say o kan okore. Sani nyina no e ye nada. Watete ne ka trema so. Waye na adwene say wo Ghana ni de hye. E kwan bi obebu on solid faninsa nya adwuma da. Watena sia geji say Oman na wo kire wo Oman ni mu. Watena sia wridi say adwuma ni Oman ni mu na mabu na sori akoye adwuma. Watena sia geji say odi adwene kase ya betu utirim. Ene busa ho say qualification bay and Agradaa from the beginning. A Timmy Mano ebe done evangelist. She don't even qualify evangelist for Omonti prayer camp. Evangelist Dana Samoa started here and yene or the free enyum. Dana Samoa call radio station to radio stations. Onipa bia oko jomu to jomu. Oko brono nkurasi ekoye evangelism work. Enti yeye mu bi yenkwa asolintia. Ti yenim evangelist for adwuma na. Yenim nyuma evangelist for na ye. Yenimu enyuma evangelist for na here. Osi Awurade asesa ne din ompe Agradaa ni biu. Eti busa ho say Agradaa film production now register no. Edi 15 evangelist mama part ni register. Maami we tama no wa komu na ni kunu eye sofo. Be me hwe maami e maami po Ghana fo nyina po. Ni kunu po ya sofo antimi ansa kira no. Ebepem ne ni kunu kuranti asole. Ni kuna wako Bible school onti asode yo. Agradaa kuna wako Bible school. Ni di ni prayer camp bi aso. Pastor Eric prayer camp. Pastor Eric ministry. Agradaa kunu any ministry. How long Agradaa catch say ni kunu ye sofo? Kwame Nkrumah person ni enwome. Adia mami ye. Wadani akukonyini. Ejuma ni kunu na nka wose ye. Ose ni kunu mfama no. Evisa wonim se ni kunu ni ye obeye ni janiu. Ono dia onya ni janiu. Owa adwina na adwene se obetumi dia boga na fo apo. Ma wani na ho se wo ye Ghana ni. Ma wani na ho se wo ye Ghana ni. Anopai me na wo kasa. Na se wo ma me kasa. Matomi internet. Na mi twa advert free e wo mu ma ye nua no mu bi. Na wo ma me kasa be ye kwa. Emfa telephone me frɛ me say Agradaa wa konem Bible. Ama waji Sika so be yesu dwuma ama.
Agradaa ni bibi papa biya de ma asa Oman ba Agradaa ni bibi papa ma eti Oman ba wo hwem ye tu hofo eya wa adwene se enkofo bi wo ho eya wa adwene se wahuru se enkofo bi ginegina ho eya adwuma eya lo eya frakadam Agradaa mpa ebone ba no huru se na ni kunu Pastor Eric ogina mu bi enkra beto abontene se Agradaa kunu ho ya yalefo oye twafo enka wan ne hia mpa ebo chen Agradaa kunu twafo Agradaa nka se ni kunu no kra no onjene hile ne mpa ebo prayer camp na wa bie no onjini wo mo no mo bo mpa ye hidi baba no hunu Agradaa kunu wom da bi enso abeto abontene se oye yalefo otwa Agradaa se fa wo hawo bra ne nyame ensa wo hawo yade busa wo se problem be na wo chen se Agradaa se fe sika beji sika no waji usika edi no ontua wo ka na wo so de anopetwa adwaadwo anopa ne awia obi si mame kwadu etisen untie obi si oh video ni bai no na enkofo kompai bo no bai fo ekobo bai ohan wo mo omo mo lead worship and places ohan wo mo she pay all of them omo mo so akasa she most of omo na omo wa soro wo so we hwe wo mo yie pa you can see them say oh it's not well with them Agradaa paid them she paid them to come and act. Is it not the same person who was condemning anointing oil? Is it not the same person was it all condemning anointing oil you use to sorry them? But in the pictures hereby, she was hiding anointing oil on her property. Is she not the same person? She says she know it all. She is better than all Ghanaian pastors. Busa won say almost 1 year. Ejuma papa be no be yema nyame. Nyame asem be no be ka kire wo. Enti wase brame mompai. Busa won say mpai bo be no no obetimi ne wo wabo. A won timi hye wo fie. Wo be kwa Agradaa mpai bo dia. Ka wo be hye wo fie abo nyame ti. Share video, Imam. Share this particular video. And I will be almost say Agradaa betimia on se sane ban tampeno. Agradaa Bible see when you are sinchina empuna. Yidieta weni suo ansan wabe Agradaa wankasa wo ba woni ni tifie a wo se oye nega oye gangster a owo ni gangster groups enka wo mpa ebo no ka wo start ye no na nka wo de wo ba gangster one ni gangsters a omo twe maba ni nkotokuro etuo e de kokoro no bo eburu nipa in the name of movement. Ghanaians want to see Obano say we jade tia solid them. Agradaa
change obano and tampeno ma obani nya tampe agrama ure mfio amankrado na opiepia ho no ninu ba na wote achem sekire no otwa amankrado nua ba wo problem emema atwinadi emema ne koda ayentua wabo ashawa abotutu abomuka amankrado nua ma enomi ya da amankrado so agra un deliverance amankrado nua yo wankasa un deliverance yourself empo na wa deliverance amankrado dia su amankrado suye sa woso wotumi na wani na se hunhunu ate na nyame betimi afom wa ya adwuma twepalafa 933 no na ne 40 ne nyape agra you are a joker, you are a fraudster, a scammer. And we are not going to sit here today and tomorrow for you to come and upgrade Sika to scam Ghanaians anymore. Never. No more. Edria enya chem sechere palafa. Amankrado ba kamre ma hwenefu ahono. Emma edi la long pant pie tutuntu aboro palafa dua enomi e da amankrado ne soso agrada tutu amankrado nome ansan wa fleck Ghanaians and throw any cut and paste asha amankrado ma agrada agra emusuo no me eda amankrado so amankrado atumi ene anuafuo mienu akoda abom amankrado ne anuafuo mienu akoda abom eno me kese pa eti otiefo Ghana this year tie
Onfo any asofofo ne ma ne bofo. O ton broni wa wu kadama. Ono no ton broni wa wu. Nana oje osom ni asofofo. Onje ni mu amu kon Sika. Akwana odi empreku bag ni ko ina oboa oni na hihye. Agradaa no tom ka kire me safo ene Kenneth me ba Kenneth say onu de no kure ni oni buso bia o wadru a odi ma obi oba o yusu na dwe these are a west ado baba be je chi de babo video o yusu na dwe ade a me nye bi da no o yusu na dwe akonfo ene asofofo ne ma ne bofo o ton broni wa wu kadama ojiji se ni o mani bi ene obo fo no ko wari okonfo bi akonfo mi ne ko bokina o pese o yusu na dwe nana oje abosom ni asofofo di oje ni mu amu kon ko Sika akwana odi empreku bag ni ko ina oboa oni na hihye Agradaa no tom eti epese e mamote ase ese wo mo a wode wo mo asi asole dan mu ho nyina se omo ye prayers ni nyina ya adwuma hyehye na wonim ne spiritual side kula ne se wa yesunsum dwuma eti obetena tende TV na wonim sorry obetena today's TV na wonim na ko chimpu TV to today's TV a uko chimpu TV edi to today's TV a enam sunsum dwuma a waye nti prosperity emra ebe faw etina meka cho se bobo busuafo kokko munua no mo nkurase kokko se ema wo mo fa wo mo TV no ento today's TV channel ne hwe efi se nyame bie wani a na wo sunsum ani a Agradaa wa yesunsum nyuma yesra ha wo Ghana nkasa wa yesunsum nyuma Ghana banyifo na ntimi nkasa no nya bibia wo wa chechire fa wo de credo eni nwa ahoma achechiri enkukoti edi o masinesina nuro so abubo wo mudi se nyame bie wani a eka wo be hu se sunsum wiase no Agradaa abubo Ghana empanyifuo bebredi ene ye de red pen atworo wo mudi including Ghana president, including some Ghana pastors. And I actually warm. Yeah, they Kyei-Duah cursing with akukoti. Me na wo kasa sunsumu wiase mu amuni mani no. And ye die akukoti no esina baby. Mami we wetwa enkra emerechire. Enkra tuntum. Mesi beni abosom no suman no da sukuta and what chiche other ones including Togo entino tama no oye sika gale no unhunu ne obeye na wo kọ ho no age usika bebrebedi adanse bebre sese omo kasa no otia omo hu ne ebeye na omato omo ho apu na mata musika na mo de ko eye sunsum dwuma wo ye de fra TV advertise na no obo no etina da bia me se wo wani a na se ebere bi wo kan se sika gale victims omo ye nkwasiafo omo agimi a misre ye wo Yakobon se omie wani na hunu sunsum dwuma Agradaa ye entia o de capture ye nua no obo advert na wo hope
obo advert na wo hope enti waye the same adwuma no ena odi abetena today's TV ena wo bet today's TV a otimi ye ne mpa ebo ne ho advert be 30 ebo a ya yesu adwuma na ma na wie ya yesu adwuma no wo ma yesu adwuma na gu fom mama le ambush no. What does that mean? Woman lay ambush in a gufom. And to a better today's TV ne no bad life. That's a uko share ye careful. Say uko share today's TV ma wunu ye bi ekore. So o me hwa Agradaa. Na wunu spirit e wo form. Na etimi lead wunu no mane kotena ho wa solid dem wa. Because nobody on her right or his right senses attempted any trasitem any nyoma waye Agradaa can convince them without no sunsumunyuma waye atechire obefa Bible say ne ho chire no Osaa ko Agradaa prayer camp akobompai etima wani na ho wasan yesunsum nyuma ni biem woni ani misra ye ho Nyankopon se omie wani no omie waso wasan ya yesunsum dwuma ode afa advert ni line eti obekoso abo advert no ode video ni beto wo no one of the strategy enti wodi abaye ne se Agradaa e the advert beto efa prayer company asode a enko share efri se wunue bi spirit wo down a ode be chi no ode be chi no ode be chi no busa won se edi na within a short time nani abra na wayele ne ho ye advert empire bobia advert busa wo ho se di na nani abre a se o ye empire bob advert busa wo ho busa wo ho But if you answer that question, I will much appreciate it. Uhu ne ba tampini be man uhu ne ba ne wo ho why ne hia moa chain Agradaa ne ma ene na busua why ne hia deliverance e chain Agradaa me bisa why ene chain why ne hia twene sachara chain Agradaa ba granting gangster why ne here adwene sachara chain Agradaa ne back renting na o se oye gangster o start se nyame abone su okoto osuimu mpumu no enya afini okoto osuimu mpumu no enya afini kachire Agradaa se onyi na busuani ba kokora wasachara bedi na chi wo bo abrabo papa apart from ni nua 1 gig no oni ni free krono ni musika gale asane na ba bebo krono 1 gig na ne ponko ti se pompijo ne ponko abia na nim chain titifo mpabo aduro tua saa ni nua 1 gig no ni nua 1 gig no a wa yusu ne ho ama atomojamu no ni nua 1 gig na otimitina ehye de antisemu ehye winter coat be ye show e wo TV me say e magana ni di hye bia enhwe enipa Agradaa atuatuo mu sika se de otuatua
bigger kwesimo ene en kofobika ede sika so a bag mu botoma se be ye be attract ni pa ma na ba se ukọ ana Agradaa atwa ne mpa ebo bia pa na ehompo ayema yiwani omu nyina ya adwuma yafo omu nyina ya adwuma ni nyina ya adwuma hyehye eye frefre kobo adwuma watua wo mo ka to come and act watua wo mo nyina komo ye nipa 50 enya so wo mo ye praises and worship. She paid them to act. Wo be free mu a wo be kono o ye victim tie wana bo kan de Japan Busumbia, what draw or day ma obi over Omisunagri. These are a West. I don't have a jet in the above video. But you have been a bit done. But don't go Burkina or Confana or enti Benin, Burkina, Togo, and Sumai and Agradaa yusu ni sesia. Agradaa yusu Togo ni Benin, Burkina and Sumai. Agradaa o yusu Togo, Benin, and Burkina and Sumai. Or the jalabi another close. Now during in an semi fenya me sem kwanswa. Ghana for penya me sem we intimate me a bit. Enya Agradaa prayer camp. She Accra do doa. Evangelist for ni bi won kurase. Yetia. And on one back as our evangelist. So some of us was expecting her to do evangelism job. So chireme. And if an evangelist the number be go say obi mla council. Apart from proper churches. Evangelist edik number be go say obi mla council. Obi mla council. And he now got to say evangelist be TV so radio so Agradaa from day one Osaa chere mu nyefe evangelism work ni nyefe what me we are seeing now say we are computer evangelist obi also the computer evangelist say you are a scam evangelist, you are a fraudster evangelist, you want to scam Ghanaians with Bible, you want to scam. Una betre we as wenu nsem ne yima wo wenu nsem ene yima wo also we a computer evangelist Bible mu computer evangelist ben wo you are a fake and you have nothing to offer to Ghanaians. O level na wo no Agradaa, you are not qualified. I am not God. I cannot judge anybody, but I have. Onyame ama ye kwansa yetimi yi aten. Onyame wa ma ye kwansa yetimi yi aten. Onyame o ma ye kwansa yetimi yi aten. Ona betena ho se dua na ba na ye di hunu dua kra. Ababa na Agradaa wo aso akere Ghana fo Evangelist Patricia Oduro Kwante Ababa enipa etwa ho ahia nyina da so fra na Agradaa wo de wo sa pem bo edina wo so mpesa obepetie no wo de wo sa pem bo say Sika Gale is powerful.
3 weeks ago, I don't sabe Primo says Kagale powerful. Odi anya dia obeye. Na momutu fie no mo de toa odia. God punish you, mommy. 3 weeks ago, and I don't sabe Primo. Say, Jeffrey Agradaa 3 weeks ago. A dinner was in your measano. A dinner also on Bertino. Tamana names a Wujina Quayano. And also on Baga de dinner tea. Tama Fidian fair one. Now, because I just so. I'll try that next hour. So what time is it now? It's now. So I'm going to call again at. Media, not here to fight you. But I am here to use your own voice, your own behavior, your own character to create awareness to Ghanaians. They should open their eyes. In Gogo, cry their dance here. Set to come back and go and go it. Agradaa kotia sama gogo e kan fa won. Gogo cross wababak. Wababak o beskame. Kone kotie. Etigana ni di shia Ghana de shima. Edini ya mami Ng3g3 Broskoto. I'm not here to fight Agradaa, but I am here to create some awareness, because Ghana man here for mo na mo e mo bo. Ghana no aye koko football bo. Udie ni mo aye mpasew. Se wo fa ne wo na na bi nya wo hene ahemfu bi a. Ohie ni ba bi akwa wia bode ba ko oda so dem. Osikani ba kwa twetire one na mabonten atwene trousers eda ni kotodwe akromfo ni atutubotomfo na mabonten awudifo a ye use national security service awudifo a ye use national security service din Ghana police din Agradaa use national security din the movement din. But social media no pani we are threatening nipa. Papa dam parisi onhunu Agradaa. Onte Agradaa. Dia shatawale beye ya dia wase wote. Papa dam pare. Dia medical beye ya wote. Dia Jesus ahofe eyeye dam pare ote. Agradaa da so. It's getting to 1 month. Dan pale was one day. What threatening judicial services. What threatening attorney general. Dan pale one day. Sa wunti yenti. Me enya me nwanwa. Efuri samo Ghana mpanyifo no. Mesre ye hu enya me se omie biemu nyina amani. If you say Agradaa SSCM Susumu wiase akeka no atom di nkrado atoto manu Susumu wiase wa bomu nyina mani firafiri ne ho eti no obeye bia no mo say ye wani Ghana mpayifo ye di hunu di Agradaa ye no hunu bida huna mu hunu nti ya no ma ya hunu. We are here to protect our people. We are here to create awareness. But Maggie also it's a shame and still she is walking freely. It's a shame. Obi be sachira na osachira no ye nyame adwuma. Nana do dan kwa kufado. Enkofo ma wi abode e.
Enkofo makotete nkofo meko. Omo wi nkofo mponche ne nkraman. Ya mo 5 years ni 2 years omo wo jail. Omo nyina so omo sachire ntimu nyi omo omo bail. Mumfili omo no omo mlafie. Omo so ye Ghana de hye. Na Ghana ya dani koko football bo wodi ani ma yem pase o. Se yete oman a woni sika de a wasem so a. Yete oman a woni sika wasem so a. Yete oman a woni sika wasem omobo. Oman na dani koko football bo wodi ani ma yem pase o. Mi ye wiemfo ba na mi yo yeni bi ba die. I am here to create awareness. To me nuya no mo a omo so ni no omo se no ye awiemfo. Say omo avoid Agradaa advert. Kwame Osi Ngege, I always listen to you too, but today you are really appealing emotionally to us. God bless you. Me say Mose di Agradaa ye bi Ghana mpanyifo owu enye kwa. So you know, Alaba. Ose Alaba stamp was it oh Yehovah. Then your Bible say I'm very disappointed in my own motherland. Me say Ghana mpanyifo monko prisons. Yen nuan mo mawia obi muwa enkokọ aduane eburo ama wo ma jeli wo mu 2 years 3 years 4 years 5 years suspects. Most of them they are suspect. Most of them they are suspect, they are innocent, but because they don't have nobody call offer, they don't have nobody call uncle. Ebi na di wo mesanya be sign wo mo. They have nobody call offer who is a billionaire. They have nobody called daddy who is a trillionaire. Some of them are still in prison because they have nobody to call papa who is a trillionaire. Wasemusa our court say who is Sika. Why? I don't blame you. I used to blame Ghana leaders. I used to blame Ghana leaders until say enro anajo me mpai bomuo na me busa nyame say why and sana me who say ye the pain koko ye the pain koko atro Ghana mpanyifo bebredi Agradaa ko baby the pain koko emma ye de atro Ghana mpanyifo di ama ya kakra do atu ede akokoti esina so de ahye baby ya hyehyɛ ya siesie enkra animu no so enkra ne mponche ya de kredo atoto efrefra Ghana mpanyifo ani eti ni Agradaa be ye bia se Yesu amemu a Agradaa be twi wo man na di oye wie ye koye slaha no e no betena court of arm oba ye no betena say Ghana belongs to her. Agradaa be ka kire mo say she is a queen of Ghana. Na ma adwene ye mo say wo be kan na grosso na ma adwene ye so wo be kan ne tra. She was saying something from the spiritual realm, connected to spiritual realm. Ya man enya confidence. Ya man unu say in sunsumu wiase. She is now controlling them. She is now controlling security system. She is now controlling
Ghana ministers in spiritual. By Bompire and a catching Yame say, Onyamia Chile ye mu bi Agradaa chiwade. Onyame wa chire yen ye mu bi ade a yenye. Na yemfensane Ghana mpanyifo ani no mu hunu ni Agradaa ede ye Oman no. Onyame a chire yen akade na yebeye na yewiewia a mubehu de ebesi Ghana. Onyame wa chire ye mu bi akade ye akwanchire ni wia eta ye de atoto Ghana ni sufuo ni nyina panyifo na ni so bewai zipwa ye de atoto Ghana panyifo mu a yesi omuhu asem a emo omo nkasa omu nyina no besan akasa wa yesu sumudwuma tia Ghana panyifo oye wieye ena obetena ho say she is the queen mother of Ghana. She was talking from spiritual things esi utunuro nchaya Agradaa udi adura undunduro nchaya Agradaa wonante nchira Agradaa Agradaa se brane be deliverance ya kacha ne se bansle na otam de to na se ede be yetende TV show no onwai bansle no me yenhwe de ebesi Ghana mon kacha Agradaa se bansle na bia na se no a ofashe ansa no de abegina puppet so aso mark ma so baaburu mu no onwai bansre no oso bible mu a oka se eye bible ade na momani so hunu se eye bible enye bible na ekuta Agradaa ade na ekuta Agradaa no enye real bible na ekuta Agradaa Mani suno eye mo Bible Agradaa pa onte bansre ni mfiri nasi ni ahwe ni ebesi Agradaa onyame na obi asom no oye wodo nyankopon tamu ni nyansoe onyame ama o chance bebre but who di nyame ho agoro ya de achiwade ne bekaw ya besane Ghana mpanyifo afiri empokyire mu obi e bompa ya Oman ba monkai Ghana mpanyifo ewo empire bom sunzumudwuma Agradaa ya gu for man san no di video o siesie saa ne empire bo ho no mebekani birebi manji ani mebekani birebi manji ani aye sunsunyuma de mu hunu eye normal mamo se obi akowi abanche ne de na kotum 2 years na Ghana panyina pia ba bonten se Agradaa okuta evidence ya kire se wakum nipa watimi akogina court say she is guilty am ye jano manana ntifri somebody wa confirm say oh you guilty e wo court it's not normal first no ne kasa bebre on say ne me kasa na wo fom on say ne me ba me attack kino say ne me attack no
I love to listen, man. I really do. Wachechere mu Ghana mpanyifo. That's fine. I do that. It's no problem. I mean, it's only about £10 for the travel. But yende nyame ase akwanchere be ye adwuma. Na ensenkyere ni besi. Medine engege de Broskoto. Die me hia efri won say share video yi. Na wonu bi adwene emla ne ho so. Do you know how many times they attacked me? Both physical and spiritual. But I am serving the Almighty God. And Nananoso Ebomechidon. They know what I am doing. I am doing for a lot of people. I am saving a lot of people. And Tina a giant. Yet me picture. Eko siye kana my mono. Ewo Togo. Ye wo Togo mia bebre wo wa. Me pictures bebre gugu. Untia maweni na ho obompaya kai Ghana from penyifo se etabi Agradaa be Agradaa de Ghana penyifo akosie for the repen yamane repen kutai no de chro edin e wo sunsun asem na meka kire mo de enyame bie mani wo sunsun mu no mehunu na meka kire mo Ejuma sunsun nyuma Agradaa ye tia Ghana from penyifo eno ti no muntimi kanasa. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.